So, so. Maya payabak po kay katamungan. Yabe talaking kay katamong panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ayayang pangdari. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Seni Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carewon. Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Eugene Esteban. Engineer Raul Canlas and family. John Bumanlag. Aguilar and David family. Erwin Jan Maniago. Lourdes Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Jean Galura and family. Alexander Nicdao and family. Rosby De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Mrs. Babylin Maglaki. Dr. De Jesus and family. Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family. Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family. Edmund Sampang and family. Alexander Nicdao and family. Mary Joy Mala. Dolores Talento. John Paul Rivera para king kayang birthday. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo, ring special intentions dari Janet Terrado, Arnel Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Marley De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Edward Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Rayleigh Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Layan Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuason, Sel Erwin and Luz Maniago, Belinda Timog, Jelica Guanlao and family, Grace Palyasigi, Al and Lisel Bitug for good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Macapinlac, Yuan Inigo Emanuel, Lydia Rivera for safe travel, Agida Rivera for safe travel, Resi Maninang for safe travel, Lester James Bartolo. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston Chan, Danilo Batak, Saina Lorin Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo David, Josephine Alexander, Pedro Trinidad Jr., Julius Jan Mercado, Adoracion Manalo, Noli Laksamana, Joshua Salm Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Erminia Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Soail, Noli Lagamayo, Luciana Hoben, Joshua Salm Parbo,
DJ Punsalan, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Uwichiko, Roderick Holgado, Aldus Mercado, Maricar Reyes, Augusto Tubig, Edgar Parbo, Titus Parbo, Bert De Vera, Marilu De Vera. Yabe tala naman king kikatang panalangin ding donors para king bulana ning Agosto. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 3YMP, Winnie Josephson, Gigi Soto, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, A.In Jory Sigwa, Eliza Candasa, GCC Furniture, Claudia Sawan, Susie and Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, San Guillermo Paris, Divina Pastora Paris. Para ka rin kapatad tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalang hanggang kapayapan dari Francisco Boy Labarrias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Arlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Manuel Esguera, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero, Pasencia Romero, Alfonso Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timug Jr., Dimpna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onopre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macario Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Ricardo Sr. and Eufrosina Lising, Nelia Dominador Emiliano, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bonen Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marie Crency Taruk, Among Season, Filimon Marina Katakutan, Efren Francisco, Emiliano de Guzman, Bienvenido and Isabelita Rivera, Luis Alinio Sr., Renato Manalang, at ding sablang kaladua king purgatorio.
Ing lagyo ng ipampo, ning anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keka antimurin. Sisiyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisi, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok. At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapo ko kang nuwa na Mariang kapilan man birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Ginuming Diyos, ing sablang katutuan ibat keka, at bukod mong ika ing magdalang pamisan meto nga puso, ipagkalumusa king kekang balayan, ing tulang makaramdam king kekang amano, at ing kau king kekang pangayatyo, migit king biye mismo. Manano na sanang ing sablang makagyam kaniting magbayong yato, magsilbi mong tumayid ke kami, king kapayapan ning kekang kayarian, aen na ay biye niting yato. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Josue. Tinipon na lang Josue, karin si Kem, ding sablang tribo na ning Israel. Inawas na la ring makatwa, ring pamuntok, ding ukum, at ding talapanimuna ning Israel, at mintala king arapaning Diyos. Nga ng Josue karing sablang tao, nung kayo bisang sumuyo, mamili kayong ngening aldong iti, nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwang tutunggendang Diyos, asimbandaring pipumpunan yu, karin Mesopotamia, oring tutunggendang Diyos, ding Amoreo, ding labwad angeni panoknangan yu. Dapot ako at ing pamilya ko, ing ginu yung kaya kaming sayuan. Ngarang mekibat ding tao, emiya kapilan man gulutan ing ginu, ban sumuyo karing aliwang tutunggendang Diyos. Ing ginung kaya kaming Diyos, liwal na la ring mga tuwami, at ikami, ibat king pangayalipan karin na Egypto, at ikit mi, ing mala, adepat na. Iningat na kami, nukeman miras, karing labwad daring sablang bansa, adelanan mi. Inya, suywan miya ing ginu, uling ya ing Diyos mi. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Takman yu man, at akit yu, kaya paning ginu, kaya paning ginu, kaya paning ginu. Takman yu man, at akit yu, kaya paning ginu, kaya paning ginu, kaya paning ginu. Pasalamatan king ginu kapilanman, labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing ginu yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Takman yu man, at akit yu, kaya paning ginu, kaya paning ginu, kaya paning ginu. Lalawan na la at ingatan ng Ginoo ring matulid, at karelang sainsing kayang pakiramdaman. Dapot malulam yang lupa na, karing taong darapat pamikasala, at kayalang lipulan, ban makalingwan la.
ning mamawusla ring taong matulid, pakiramdamano ning Ginoo, at kakabos king sablarang problema. Malapit yang Ginoo karetang may nalog, at kaya lang sa sagipan, detang milalako kapanayan. Takman niyo man at akit niyo. Kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Dakal ing kasakitan, adaralana ning taong matulid, dapot iligtas nening Ginoo kareting sigalot. Ingatan nening Ginoo nanuman ing mapalyari, metong man karingkay ang butol alang mapakli. Takman niyo man at akit niyo. Kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Takman niyo man at akit niyo. Kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Ing dewakan yang makamate, king makasalanan, detang masama karing banal, tanggap lang kaparusan. Iligdas no ning Ginoo ring talasuyo na, alang dugpang parusa, karetang magsantong keya. Takman niyo man at akit niyo. Kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Takman niyo man at akit niyo. Kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Uli na ning kayong pamanggalang kang Kristo, pasakop yung sarili yu, king metong at metong. Ikayong babae, pasakop kayo karing sarili yung asawa, antimo ing pami sakop yung Ginoo. Uling ing lalaki, yaing buntok na ning ang asawa, antimoy Kristo, yaing buntok ning iglesia, akeyang katawan. At yan naman, ing talapagligtas na. Nung makananuneng sa sakupan Kristo, ing iglesia, makanyan mo naman, ing babayi, sukat yang pasakop lubusan, king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niya ing sarili yung asawa, antimoing lugod ng Kristo king iglesia. Dinaon ng biyena para king iglesia, ban mi talagaya ing iglesia. Ing Diyos, king upaya na ning amano, kay bat neng lininis at inos. Depat na iti, ban mi erapya, king kayang sarili ing iglesia, amit mong legwan, alang dungis o kalumpis na anuman, banal at alang kapintasan. Sukat neng lugaran ning lalaki ing sarili ng asawa, antimong sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune pakanane at sisesen, antimoing darapta ng Kristo king iglesia. Dake nakatamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyaning kasulatan. Uli na niti, lakwane ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabeya king kayang asawa, at ilang adawa maging metong la.
Ating maragul a katutuan, apakilala na niti, ing kaugnayan ng Kristo, king Iglesia, ing amanuan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Di nga mano mo Ginoo, Espiritu latbie, at iluke ka rin nga manong babyebye alanangga. Ingin manatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Dakal karing alagad ng Jesus sinabi ra, masakiting sasabiano, nino ing makatanggap kanyan. Dapat Jesus mismo balo na king mibubulungan la tungkol kaniti. Inya sinabi na karelo, magugulo kayo pamisip kanite. O nung akityepe ng anak na ning tao magbalik king kabiliana, king minuna. Ing espiritu yaing bie, babie-bie, alayang ay bie ing laman. Di nga manong sinabi ko kaya kayo, espiritu la at bie. Dapat ating mapilan kaya kayo maniwala. Uling manibat king kamumulan, balo ng Jesus, nung nino ring maniwala, at nung nino ing magtaksil kayo. At nga na po, itiyang sangkan nung bakit sinabi ko kaya kayo, kingalang milapit ka na ako, subali mo nung buryana ning ipa. Manibat na kanita, dakal na lakaring alagad na ring pepayng gulot at enamekyabe kayo. Inya sinabi ng Jesus karing 12, ikayo, bisa kayo namang mako, nga nang may kibat Simon Pedro, ginuke-nuke pamunta at iluke ka ring amanong babye-bye alanganga. Maniwala kami at balo minangeni, king ika ing banal ning Diyos. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Long weekend yang eni. Nano mo pong gawayo? Di nga liwa, may long trip la siguro ne. Higit kitang news keng bus station, Biyernes pa mong maranon, dakal na laring may manuli. May desisyon lang muli. Sayang ing oras. Kaya bedo ring pamilyado. Halos aldoldo gagawa tamong desisyon ne po. Mamili tamo. Nanggawan mo o nangemugawan, malatiya o maragulya.
nung talagad ka keng oras o tsaman-tsaman ka pa, o kaya nung nanong iluto mo, pagtuan apunan, o kaya mag-grab na kayo mo, o kaya lumwal. Then ni aldo-aldo lang desisyon. Manibatan niyang miras ko keng eskwela, kaya ko po rin dili. Itang bula na ng January. Uling deng mestro, mag-submit lang letter of resignation. Kay ba't kong sineseng pilang bulan, dintak siya, pura po na kay batingan lang. Muntala keng, nung mipasar na la, anting teacher, muntala keng aliwang eskwela, o muntala keng public. Banwa-banwa ito, as na akong kasakitalub. Hangga king atanggap ko na mo, titrain mo la sesesen mo la. Kita na mo yung contribution ko kay public education. Yung dening teacher sa may train kay private school, sana masalese lang turo kareng kaya katamong anak, kareng public schools. Makanya la naman deng estudyante. Tagal-tagalan mo la. Neng minsan mag-enroll laki ka, neng minsan alila. Pasalamat ko ngeni, deng siya ma-skwelang kareng 12, deng siya ma-skwelang supervise ko, mitas la enrollment. Epo, kaya tangatlo, may bawas lang bagya. Neng minsan ning sangkan, alalang pamayad o kaya may ekona la, milipat la over ay pengari daw. Deni naman ba, yung dintang magdesisyon la naman makokeng tibatandang eskwela, lumipat la kaya kami. Yung kaduang pamamasa, di na nakatamo mo na mga limbawa, hindi pa magdesisyon. Yung lalaki, lakwan tatang ng poibana, pakyabayan yung asawa na. Dakala na magdesisyon. Nabisang miyabe. Balam mo sasabihan daw. Na nakakailangan kay biyeko. Oy, kung kailangan ng kay biyeko, ining meto nga bagay nga hindi. Yugse ko niya mo. Deng pialungan, mga tuwan oreng anak yun. Pamyeyo na lamo, yun o kailangan. Makanya niya po yung desisyon. Nung bisa aming puntalan ito, lakwan maini. Panayang mapipit na yung kaya katang sarili. Nang minsan, karir niya, profession niya. Nang minsan, fundamental niya, yung kaya katamong desisyon, waya o ali. Ining kandidato ko o ali. Ining direction ko o ali. Nang minsan, yung desisyon, life-changing lang. Nagdesisyon niyang makoing metong apengari, mag-abroad. Para kareng anak, no? Nang minsan manaliwaya biye king abroad. Minsan manaliwaya naman biye itang likwano. Keti. Nanong kursong kuanan ko. Second year na ako, keburi. Alilan ke. Choices, decisions. In dynamics na ning pamamili. Neng minsan, aliya po talaga deliberate. Buri neng mamo. O kaya buri mo lang pagbigyan deta. Anyapin may kiyabe kakarela. Ating influensya, mag-influensya kaya katamo, kareng desisyon tamo, aldo o king bihe. Pero nang minsan, in fundamental choice, mangailangan niyang pamanimbang, deliberation, nung nano yung bentahin na nini o disadvantage na nini. Nung nano ing rewards na ning mag-abroad ko at nano lareng ali benefits
o punishment, sakripisyong gawan ko nung mag-abroad ko, manimbang. Lumipat kong kumpanya, magkano yung sweldo na, manalo ring benefits ko, o ining kumpanya kong dati. Nang minsan fundamental at emayan ing pamagdesisyon. Kening binasa tamong ebanghelyo, yung balamok kalimang ebanghelyong binasa tamo iba't king ebanghelyo ng San Juan. Banwa-banwa, sisingit tayo yung ebanghelyo ng San Juan. Kaya kay katamong Sunday Gospel. Dening binasa tamo kareng 5 Domingo, iyapin ng sandang Bread of Life Discourse. Ing tinape ning biye. Ing ginutamang Jesucristo, ako ing tinape ning biye. O ining tuturuna, o ining amano na, o ining sasabyana. My flesh is true food for the life of the world. Nung nino man mangan keng tinape nga ini, kumabiyang alanganga. At para kay katamo, itang tinape ng biya nga ito, yapin ng banal ay Eucharistia, abibiyena kay katamo, para kumabiyeta mo, at para miras tamo banwa. Kabang tuturo na ini, dakalang makiramdam kayo. Dakalang tutuki kayo. At ketang pamakiramdam do, may pedwala deng tutuki kayo. At oyning sasabihanan ng Ebanghelyong keng tauli ng parte ng chapter 6 ng St. John. Manibat na kanita, dakal na lakaring alagad na, ring pepaing gulot, at ena mekyabe kaya. Enobisa. Uling ikumpisa na ng Ebanghelyo, masakit ing sasabyano. Ninong makatanggap kanyan. So mimisip la. Nung tukyan de oli. Desisyon niyang sasabihan da kung kailangan ni nga pong Ginoo. May balik laking dating reliyon da, anting Hudyo, king dating kapanintunan da, king dating gagawan da. Pepeng gulot la, at enalamekiabe kaya. Depenwalan, dimdam da. Aintindihan na mo, alida. May nga mano ya, pero eda atanggap iya yung tinape ng biye. Eda atanggap iya iba't iya banua. Eda naman atanggap burinong dalan Jesus dening tutuki kaya king banua. Pero agkatana lang makyabe kaya. Pala mo malino nang inusplika ng ginutang Yesu Kristo, ing implikasyon na ingadwa ng sakripisyo ning pamanuki kaya. Kaya giyo yan. Kubisa. Dati namo. Itanan dati namo. Ako bisa. Yung ginutamang Yesu Kristo, may compromise. Na sinabi kayo, sige. Nako mamangan kayong tinape. Sige. Tuki na kayo kanakong 3 bulan. Sige. Yun niya kakargan. In krus, apakarga ko kaya kayo. May compromise. Yung ginutamang Yesu Kristo. Nabeba, yung kayang standard ban kanita mo, akwana la at rekrut na la at patuki na la. Matas siya yung standard na ng ginutamong Yesu Kristo. Na sinabing, ang yang saguli mo,
Na minsan makanyan tamo. Hanggang pungya ko. Yan naman balang misa at yung ating kung gana. Atin mo naman panahon na guguyod king sarili ko para magmisa. Ating minsan kaya ni tamo simba. Minoran bagya, yan ako simba. O kaya para mo muna ako kayong pila king sale king SM o tambengi na ako simba kaya kinantutukin Domingo. Mag-compromise tamo karin kaya katamong desisyon. Naturalita karin tao. Nang minsan i-give up tayo, di pa kanita matulala ring haliwa. Yung ginutamong Yesu Kristo, pepaboren na laretang bisang maniwala kaya o retang makatanggap kayang sasabihan na to freely go away. No, sinagap. Siguro may lungkot yung ginutamong Yesu Kristo, pero pepabusta na lang mako. Detang ede akakit ing grasya ning biya alanganga king kapamilatanan ning ginutamong Yesu Kristo. Ede atanggap ing ginutamong Yesu Kristo king iya ing tinapi ning biya alanganga. Paulina nito, pepabusta na lang. Magdesisyon mako. Pero ating menatili. Kitnano rin kayang 12 apostoles, kukot na nakatamo mo naman ngini. Tay kayo, bisa kayo namang mako. Tay kayo, nanong desisyon nyo? Detang meko dimdamde ing amano, akalupa na, dimdamyo mo naman, tinape ng biye, ako yung biye alanganga. At ko ke kayo, manatili ko ke kayo. Bisa kayo naman mako, detang menatili ing spokesperson de yapin San Pedro. Gino keno ke pamunta, at ilo ke karing amanong babye-bye alanganga. Maniwala kami at balo minangini, king ika ing banal ning Diyos. At sasabihan ng San Juan, ing mitulak kang Pedro para sabihan na iti iyapin ng Diyos ipa. At sula ka rin deng basic confession of faith. Kenu ke pamunta. Na po burin sabihan San Pedro, alala keng choice. Ali. Patsepi sa sabihan ing biye alanganga, ikamu ing pwede ming puntalan. O iting sasabihan ng San Pedro, alaking alawang apakilimpi keka, apamilinan, nunemo ika. Bakit? At tilo keka ring amanong babye alanganga. Kasi ating pong amanong babye pangako mayayari. Ating amanong matutupad. Ating amanong nakatamo dalan king banua. Ing amano na ning honor. Ing amano na ning pibanjan. Ing amano na ning security. Ing amano na ning kwalta. Idalada ka tamo king biye alangangarian. Nga na ning panalangin tamong pamuklat, gamitan la ring gamit ketiking yato, gamitan niya yung yato, anting eran mo para king biye alanganga. Aliwa ila ing biye alanganga. Pero karas keng ginutamong Yesu Kristo, mo dalan iya mismo ing biye alanganga. Maniwala kami at balo minangeni king ika ing banal ning Diyos. Akakit minangeni, aintindihan minangeni, ibat ka king Diyos. Anting ibat king Diyos, mibalik ka king banwa. Mibalik ka king Diyos. At bisa kaming tuki keka.
O itaing sinabi ng San Pedro. Balo na yung anyawara ng konkreto nung nanong malyari king bieda, consistent la rin yung 12 apostoles king kapanwalan da alila. Pero meg desisyon lang tuki, manatili. Balo tayong kwento ng Pedro at deng apostoles, liningad ng Pedro, yung ginutang Yesu Kristo. Pero may balik yan, i Pedro, sinisiya. Likwandereng apostoles na niya makapakuya king krus. Pero kay ba't nanito, anyang akit deng sinubling bebi, metibe, ing initial dang tangu, ing initial dang wa, mi pasik nangan la, at manibat kanita, no minurong. Manibat kanita, penamdaman dang kayabe de ing tinape ning biye, king karelang pamaglakbe ketiking yato. Gagawa tamong desisyon aldo-aldo. Karir yaman, fundamental yaman, kasalpantayanan yaman. Ing desisyon kasalpantayanan, wa o ali. Alang libutan. Wa o ali. At iningwa ini, nung tangwanan tayo, ang tabayanan nakatamo ng ginutamong Yesu Kristong, sesen nakatamo, pakana nakatamo, alagahan nakatamo. Bahan kanita iningwang ay ni, tumibe neng tumibe, hangga king akawangis tayo, ing ginutamong Yesu Kristo. Pero ing fundamental akutang, at siya pa mo rin. Inglesan kene po. Can you afford to live a life without Jesus? And then, gulutan niya nung alya. Kaulan niya nung waya. Would you like to be nourished